Je kubasuhuza mwebwe mugubwe kudukurikirana gatanu kandi reka twikomereze n'inkuru yacu twe tumezeho iminsi turi kuyivugaho. Reka tuyinonosere turebe uyu musore bita Tega Shirofu byagenze ngute, reka turebe umugenzo we bagiye kumuhamba ndetse byari byitwaye ngute. Murabona yuko abantu we barimo barira bafite agahinda cyane, murabona yuko hari imbaga nyarwinshi sitari bagiye batandukanye hirya no hino ndetse n'abandi baturage bafana Tega Shirofu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no ku mugabane wa Afurika. Yari afiteho abakunzi bagiye batandukanye ndetse hariho n'abandi bantu muri rusange umuryango we, ndetse Tega Shirofu ikindi wamumenyaho apfuye akiri umusore cyane, imyaka 35, nta mwana nta n'umugore ndetse nta n'umwana wabyaye mu gasozi. Wo bita Tega Shirofu yari inganzwi mu kinyarwanda gisesuye, ndetse wo bita Tega Shirofu yaravukana n'umukobwa umwe gusa, iwabo bari abana babiri ndetse akaba ari umuhungu wa Shirofu. Akaba icyo wamumenyaho ikindi ni umusore mwiza cyane wari uri mu basore 10 ba mbere bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, uwo bita Tega Shirofu. Kandi uwo bita Tega Shirofu yari umusore ukina amafilimi gagiye kwinjiza amafaranga menshi, kandi niwe umusore ukunzwe n'abatari bake Afurika ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abamukunze ntabwo ari bake. Mu gihugu cy'u Rwanda yari afitemo abafana benshi cyane, ndetse yakurikirwaga na filimi ze cyane zinjizwaga amafaranga menshi cyane, ndetse n'abasobanuzi mu Rwanda bahombye cyane bari mu gahinda, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Tega Shirofu yateye agahinda abantu benshi. Niba nakureba iyi foto ufana Tega Shirofu wihangane, ndetse ugomba gusharingira iyi video mugenzi wawe kugira ngo nawe amenye iyi nkuru mbi, ndetse tunahumurizanya abafana ba Tega Shirofu. Nyaboneka icyo wamenya yuko uyu musore yari umusore mwiza cyane witonda ufasha, ndetse ukunzwe n'abatari bake cyane. Yateye agahinda abantu benshi bagiye batandukanye. Nyaboneka babaje, ndetse hari abaguye muri koma. Abafana ba Tega Shirofu benshi bari mu gahinda gakomeye cyane, ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'abafana ba se Shirofu. Tega Shirofu ubu ngubu tuvugana umuhanga wo kumugura. Tega Shirofu natuzongera kubona filimi ze. Ubu ngubu turababaye turi mu gahinda. Icyo twavuga cyo Tega Shirofu, reka twinjire urupfu rwe rwaturutse. Uwo bita Tega Shirofu bavuga yuko yari gukinana n'umusore bita Ali Arjun, mwamenye ku izina rya Pushpa, muri filimi zigiye zitandukanye. Bari gukina filimi ako kanya. Uwo bita Tega Shirofu yari turutse muri New Delhi, arimo aratwara imodoka agiye gukora n'uwo bita Pushpa, atwaye ibiti. Imodoka ibiramugonze muri New Delhi, cyari igikamyo gitwaye gaze. Uwo bita Tega Shirofu yabaye gikata mu koni kita kirimo kubita. Uwo bita Tega Shirofu yari kumwe na Ali Arjun. Ali Arjun bamukanga umutima aza kuba muzima, ariko uwo bita Tega Shirofu yese yitaba Imana. Murabona yuko uwo bita Tega Shirofu bari gukora umuhango wo kumushingura cyane. Uwo bita Shirofu ubu ngubu tuvugana yaguye muri koma, ari mu marira menshi, bari kumuhumuriza, sinzi nimba araba muzima. Reka twinjire mu makuru asesuye turebe bimeze bite mu Buhinde byifashe ngutse. Perezida w'Ubuhinde yatewe bita Shirofu inkunga y'amafaranga asaga miliyoni 35 z'amanyarwanda, ndetse avuga yuko azababa hafi mu rupfu rw'umuhungu wabo. Bihangane kandi anabihanganisha cyane, ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye bagiye bihanganisha uwo bita Tega Shirofu. Nako papa we Shirofu yagiye amwihanganisha cyane, bamusaba kwihangana ndetse no guhagarara kigabo, ndetse no kwima cyane kugira ngo bihangane, kugira ngo bitaze kubagarukaho ingaruka nabo bakaba baviramo ubuzima bw'urupfu. Kandi icyo Tega Shirofu yasize avuze yuko iyo filimi igomba gusohoka mu gihe umutima we wari uri gutera. Yavuze ko iyo filimi bagomba kurwanya ikazagera hasi. Tega Shirofu nayo yabashije kuba yayisohokamo, ndetse n'abafana be bihanganisha bari mu bihugu bigiye bitandukanye nko mu Burundi ndetse Uganda no mu bindi bihugu duturanye. Bamaze kumenya iyi nkuru, mwihangane nyaboneka, nimuzi ko umufana wa Tega Shirofu ihangane, ndetse nawe nimba warukunda Tega Shirofu ihangane. Reka twinjire mu nkuru isanzuye turebe byifashe ngute. Turebe iminsi mbere yo gupfa uwo bita Tega Shirofu yari mu buhe buzima, ndetse turebe uwo bita Tega Shirofu mbere yo gupfa yari yarasezeranye iki abafana. Tega Shirofu yarasezeranyije yuko abafana yuko iyo filimi izaba imeze neza cyane, yuko cyane filimi z'Abahinde zicuruzwa cyane Afurika. Yari yaravuze yuko azasura ibihugu bigera muri 5 muri Afurika, harimo igihugu cyitwa Nigeria n'igihugu cyitwa ndetse igihugu cyitwa
Kongo naho yari yavuze yuko azagerayo cyane, yuko yaba ari Kongo yazasimbukira hakaza no kugambisha abafana bagiye batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko igihugu cy'u Rwanda natwe nta yari yatuvuzeho, ariko uwo bita Rotike Roshari yavuze yuko ibyo bizabyuzuza kandi akazagera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane abemera Rotike Roshari ari kubahumuriza abafana ba Taiga Shirofu, ari kubahumuriza kandi uwo bita Rotike Roshari ari uwo muzi nka Kirishi yamajije gutangaza yuko uwo bita Taiga Shirofu yaramufata nk'umuvandimwe we, nka murumuna we, cyane cyane yuko wakoranye nka filimi bita Woro na filimi zigiye zitandukanye zacuruje amafaranga menshi zigakundwa mu gihugu cy'Ubuhinde, zigenda zigahinduka n'iza mbere, nk'ita Woro yabaye iya mbere mu mwaka mu gihugu cy'Ubuhinde, ikundwa n'abatari bake bakunda imyitwarire izo Taiga Shirofu yakinnyemo, ndetse n'uburyo yitwaye muri filimi, ndetse n'ukuntu uwo bita Taiga Shirofu yatinze neza agakora ibintu byiza, agatanga inyigisho ihambaye, ndetse na perezida w'Ubuhinde namajije kubabwira yuko yatangaje ko uyu musore yari umusore mwiza w'icyitegererezo, intwari y'Abahinde, intwari y'igihugu cy'Ubuhinde, yarakunzwe n'abatari bakeya, kugira ngo ejo nzabageza agandi makuru ameze neza fresh gatandukanye, kandi tureba uwo bita Taiga Shirofu yapfuye ngute, urupfu rwari rurimo kundeta nk'abandi basitari bamugambaniye, cyangwa se byagenze biteye na tureba amakuru ameze neza gatandukanye, kandi icyo usabwa ni ugukora subscribe, share, comment, kugira ngo gatandukanye, kandi nimba hageze ikintu kigera kuri YouTube yanyu ari nayo yanje uko tukibona gatandukanye, kandi nimba ukunda ibintu nk'ibi ngibi kandi ukeneye kwamamaza, nimero ni 0733553591, ubundi ibi bikorwa byawe bikazamuka neza cyane, turi kwamamariza kuri TikTok, kuri YouTube, ndetse mu biganiro bibabaje sorry natubyamamazamo nk'ibi biganiro cyane, biba biri gutera abantu agahinda, turababaye cyane sorry. Reka tukirangirize hano, yari umuhungu wanyu Karimagezi nk'ibisanzwe, reka tukirangirize hano, nje nyita Karimagezi, nije ubagezaho ibiganiro bimeze neza gatandukanye, kandi amakuru asesuye, nyaboneka ntugende ukoze subscribe.